هر جا که بن دم باش دم پیشکشکرنا بلتنا دمجمیر ششا و دست پی که دجی سرنوچا هفته دو تقینا بشار من بجه هجاند و زیان بتنه مدیبون گیر پیدرسون شانده نبدولتی تایبت جبوی سوریه و بجداریه ده دانستاندنین سیتانه دبکه وکه ایرو بریا 121 سالان یکمین روزنامه ده دیروکا نویا کردان ده لجرناو کردستان لقاهره درکت روزنامه واشنطن پوست امریکی بلاف کریه کدنا و کامپا الهول ده گروپا کاجن یا سر برای خصنا داعش و خقوم دکه و گپا کشتن لخلق سویل دکه دوباره سلاو شپیلا پیشروژا کرد لسوریه ده داخلانیه که ده گوت لشونه پیده جه انجمن انشتیمانی کرد لسوریه نزیک ببه جا رژیم اسد نزیک بویه و بردوام جوی نبره پیده و برپرسیارین رژیم اسد ده لدمشق و قامشلوتین الدارقستن اوجی به سرپرشتیا روسیا شپیلا پیشروژا کرد لسوریه ده داخلانیه که ده مطرسیا خواه جه دروست بونا شرکی مزن لسر روژاوای کردستان نیشانده او جه ده دمکی ده گوت تصفیه کرن و روا سرکردهین پیدیج روژاوای کردستان بردوامه. ده داخلانیا خود شپیلا پیشروژا کرد لسوریه گوته ده وی روشا هستیاریا که روژاوای کردستان تیره در بازدبه و مطرسیا انجام دانا ایریشا کلشکری جعالی ترکیه و پیده ده گرتنو رواندنو بنچافکرنا سرکرده ولاتیان ده و کلاندنا خندقان ده و رواندنا جوانان بولشکریان چاری بردوامه. شپیل ده داخلانیا خود گوته گولشونا پیده انجمن انشتیمانی کرد لسوریه نزیک ببه ج رژیم اسد نزیک بویه و بردوام جوی نابرا پیده و برپرسیارین رژیم اسد لدمشق و قامشلوتین لدارخستن او جه به سرپرشتیا روسیه. درباره تصفیه کرن و روا برپرسیارین پیده داخویانی دهاتیه که لریکفتا 27 هیواسیان 2019 کسی بناوی باران ده پیلانه که ده کج آلی حوال شروان و هاتو بودارشتن هاتا کشتن و تصفیه کرن او جه به سدما درست بونانا کوکیان نابرا باران و شروان ده هر دو آلیان تومتن سی خوریه آراستی هف کرن و درباره آمده کرنا نافچه جعالی پیده و جبوشر شپیلا پیشروژا کرد لسوریه گوت که پیده ده کلاندنا خندقان ده بردوامه لگوری زانیاریان خندق تبایا باجاران بهوره گریده ده جدری که حتی گریسپی و کوبانی ده دمانها ده جی کار کرن لسر کلاندنا خندقان بردوامه. اروها شپیل گوت که بردوام پشتوانی آلشکریج بو روش آوای چه مفارات تینشاندن و لری کفتا 11 مهه صد اتومبیل لشکری گهشت نمن بجه او جی ده مکه ده کوچک دارن پیده جه سریکانی حتی کوبانه ده حالتا انزالی دبون و درباری پیوندیانا برا پیده و رژیم اسد و بتایبتی دواری آبوری ده داخویانی شپیل دهاتیه که بردوان پیده پترول رادستی رژیم اسد دکه و بردوان پیده پترول جروش آوای چه مفارات برین جودا بونافچه اندبین دستی رژیم اسد ده و دگوهیزه. گیار پیدرسون شانده نبدولتی تایبت جبوی سوریه بجداری خود دانستاندنین اسیت ندا درباره کریز سوریه تکس کرد. شاندی نبدولتی تایبت جبو سوریه بجداری خود دانستاندنین اسیتانه ده درباره سوریه تکس کرد. آیدار بیک توماتوف بریوبر بش آسیا و افریقیای ده وزارتا درویا ولات کازاخستان ده ایرو دوشمه راگهان. گیر بدرسون شاندی نبدولتی تایبت جبو سوریه بجداری خود دانستاندنین درباره سوریه ده کودیل اسیتانایا پایتخت کازاخستانه که ناوی بنور سلطان هاتیا گوهرتن دروژن 25 و 26 و مهانیسانه ده تکس کرد. اژانسا رویترز لسرزار توماتوف دوی درباره ده بلاف کرکو توماتوف جروجناموانان ره گوت کو بدرسون بجداری خود دانستاندنان ده جره تکس کریه و اوی چاوریا هاتناوی به. جالیه کی دن و گریدای وان دانستاندنان اپوزیسیونا سوریه جی راگهاندیه اوی پشاندکه جی 14 کسان پکده بشداریت دانستاندنین چاوری کریده لنور سلطان بکه. جه درنه سوری جیل سرزار بالیوز رژیم سوریه لموسکوی ریاض حداد روژا اینا بوری بلاف کرن که اگر هیا هن ولاتین دنجی نو بشداریت وان دانستاندنین درباره کریزا سوریه ده بکن لی حداد جه اجانسا سپوتنیک یا روسی را راگهان که او یک تانها جه گنگشه. نور سلطان انگوکو بری با اسیتان اید هات نسکرن. گلک گشتن دانستاندنان درباره کریزا سوریه به بشداری هر سه ولاتن گارانتور روسیا، ترکیه و ایران هم بیسکریه. روسیا لگل ترکیه و ایران شاندی نافدولتی جبو سوریه حول ده کمیتا دستوریا سوریه آواب که او کمیت هف بش بنا برا همی آلین سوری ده
داکو چاکسازیê di destûra Sûriyê de bike wekû Rûsya li daxuyanî. Alî Omar ڕێخستنە گوێلانیا پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا بە خواندنێک بەڵاو کرد تێدا ژێ پەنەبەرن ڕۆژاوای کوردستانی خۆست و بە ژداریە بەجاندنە ڕۆژە ڕۆژنەمەگەریە کوردی دەبکەن li gorî we bi xwendinê ku siba roja sê şemelin navenda Rewşan Bedirxan dimijmêr sê piştî Nîvrowê li navkampa Guêlan wê werê li darxistin. Herwiha bi xwendinê de xuyakirin ku heng ji aliyê hunermendê navdar Seyid Geberî pê werê birêve vebirin. سندیکا ڕۆژنەمەوانên کوردستانە سووریێدا خوێنیەک بە هەلکەفتە ساڵبەگەڕا 121 ڕۆژنەمەگەریە کوردی بەڵاو کرد. داخوێنیە خۆدە سندیکا ڕۆژنەمەوانان گوت و ڕۆژنامەوان و ڕاگەهاندنا کوردی پشتگوێکردنە و ڕاستی کێم خەمیەتێن. سندیکای هەروەها گوت لە ڕۆژاوای کوردستانی ڕێبەبەریە پارتیایەکی تیا دیموکراتیک پێدا لە ڕۆژنەمەوان و ڕۆژنەمەگەریە لە گۆری ئاستا لایەن گریە دنەرێ و ژبەر وەیەکێ ڕەوشە ڕۆژنەمەوان و ڕۆژنەمەگەریە خراپە. سندیکا ڕۆژنەمەوانان بانگە پاراستنا ڕۆژنەمەوانان لە سووریە کرد هەروەها بانگە سەربەستبەردانە ڕۆژنەمەوان و ڕاگەهاندکاران ژە زیندانێن هەموو ئالیەن دەسەڵاتدار لە سووریە کرد. مالپارە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا هەفدیتنێک بە ئەکرا مەلا ئەندامی ڕاگەهاندنە ناوەندیە پەدەکەسێرە چێکردێدا مەلا بەحسە ئاستەنگی و زەحمەتیا ڕۆژنەمەوانێ کورد و دەستگەیان ڕاگەهاندنە کوردی دکەی. Di 22 Nîsana her salekê de rojnamevanên Kurd û dezgehên ragihandinê belavbûn û derketina yekemîn rojname li dervê welêt dînên bîraxwe û vedijînin. Ku Mixdad Midhet Bedirxan ji malbata Bedirxaniyan yekemîn rojname bi navê Kurdistan di sala 1889 de li Qahiraya paytexta Misrê derxist. Derbarê vê yekê û vê mijarê de malpera fermî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye hevdîtinek bi endamê ragihandina navandî ya heman partiyê re çêkir. Têde mijara rojnamegariya Kurdî û astengiyên wê anî ziman. Ekremullah endamê ragihandina navandî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Pedekesê di destpêka axaftina xwe de got ku rojnamegeriya Kurdî hîn jî profesyonal û rewişta pêşeyî dûr e û bi partî û rexistinên siyasî ve girêdayî ye. û her çend hin rojname yan dezgehên ragihandinê banga serbixweyî dikin lê her bi partî û desaladar û hin grûpan ve girêdayî ne. Navborî herwiha got ku rojnamegeriya Kurdî negihîştiye asta rekaberiyê bi dijmin re bike, herwiha diwarê şûrvekirina siyasî de ne di asta pêwîst de ye. û endam û kadrên ragihandina Kurdî diwarê siyasî de ne amade ne. ku piraniya kadrên kar dikin li gor rêbaz û partiya xwe dimeşin. Derbarê karê ragihandina Kurdî û karê serbixweyî Ekrem Millet ji malpera Pedekesê re herwiha da zanîn. Tu carî ragihandina Kurdî bi serbixweyî kar nake û serbixweyî û ragihandin du hêlin rastin tu carî nagihînin hev. Ji bilî wê yekê hejmarek ji ragihandina Kurdî siyaseta tundiraw bikartîne û tevî hin dezgeh ji aliyên siyasî dûrin lê di rêya aliyê ku pireyan ji wan re terxan dikin nirîna wan didin xuyakirin. Millet amaje pêkir û got rojnamegeriya Kurdî beşek ji ya Sûriyê ye û pirsgirêkên ku rastî tên heman pirsgirêkên rojnamegeriya Sûriyê ne û pêşketina ragihandina Kurdî bi pêşketina partiyan ve girêdayî ye. Ji ber ku rojnamevanê Kurd nikare bi serbestî û azadî karê xwe bike ku ragihandin di çarçoveya yasayên demokratîk pêş dikevin. Navborî behsa sedemên kurêgirî li pêş rojnamevanan çê dike kir û got sedem gelekin di qonaxa yekem de desaladar rêgirê herî yekem e. Bi taybet kesên desaladar pêvanên demokratî di danûstandinê bi rojnamegerî û rojnamevanan re pabendî pê nake. Lewmet dibe weke dîlekê li cem rêbaz û sîstemê partiya xwe ku di encamê de rexin û rastî û şûreveya bê alî winda dibe. Di dawiya hevdîtina xwe de Ekrem Millet endamê ragihandina navandî ya Pedekesê balkişan ser ku tiştê pêwîst ragihandineke pak û rast û bê alî ye. Ji ber ku em di dunyayeke tijî rastiyên ku hîn nehatine eşkerekirin de dijîn. û bi bê xelasbûna jina rastiya siyasî û ragihandinê gihandina bûyerên rast û eşkere zehmet dibe. Ji ber ku nîvî ji mijarên ragihandina Kurdî têda mubalexe heye û beşê din lêkolîn jê re divê lewma pêwîstî bi rojnamevanên Kurd li ser perwerdekirinê û rewişta pêşeyî hatbe rahînankirin heye.
وەکە ئیرۆبەریا 121 ساڵی یەکەمین ڕۆژنامە دیرۆکە هەنوویە کورداندا لە ژێرناوێ کوردستان لە قاهیرە دەرکەت. ڕۆژە 22 نیسانێ لە هەر چوار پارچەین کوردستانێ بووە ڕۆژە ڕۆژنامەگەریە کوردی. وەکە ئیرۆ di sala 1898 de yekemîn rojname di dîroka rojnamegeriya Kurdan li jêr navê Rojnameya Kurdistan li Qahîraya paytexta Misrê derket. Di 22 Nîsana sala 1898 Rojnameya Kurdistan ji aliyê Mîr Muqdat Midhed Bedirxan ve derket ku ji 4 rûpelan pêk dihat. Suh yek hejmar ji wê rojnameyê derketin ta sala 1902yan. û cihên amadekirin û çapkirinê di navbera Qahîra, Cinêv, London û Folkestoneê belav bûn. Li her çar parçeyên Kurdistanê êdî roja 22 Nîsanê weke roja rojnamegeriya Kurdî hatiye dest nîşan kirin. Li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê jî piştî sazkirina nexşeya Sûriyaya nû rojnamegerî bi zimanê Kurdî qedexe bû û hemû karên rojnamegeriyê nefermî û bi nihênî dihatin kirin. Di 26 Cotmeha sala 1931 Mîr Celadet Bedirxan moleta kovara hawarê ji hikûmeta Sûriyê wergirt weke yekemîn û take carek li Sûriyê molet ji bo kovareke Kurdî hat dan ku di 15 Gulana sala 1932yan hejmara yekem ya wê kovarê li Şama paytexta Sûriyê derket bi zimanê Kurdî tîpên latînî ta 15 Aba 1943yan ku 57 hejmar ji wê kovarê derketin. Di yekê Nîsana sala 1943yan ta sala 1945yan kovara ronahiyê bi tîpên Kurdiya latînî ji aliyê Mîr Celadet Bedirxan ve bi 28 hejmaran ve hat derxistin. Di sala 1986 28 hejmar ji rojnameya dengê Kurdistan hat derxistin. Piştî wê yekê gelek rojname kovar û belavok derketin. Mînazevî, Xunav, Gulistan, Roj, Newroz, Sormî, Helwest, Ecras, Sorgul, Aso, Delav, Hêvî, Gelawêş, Rojda, Adar û gelek rojname û belavokên din. Her wiha bi belavbûna torên internetê bi dihan malperên Kurdî hatin vekirin. Serbarî malperên fermî yên partiyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê jî. Li ser asta televîzyonê jî televîzyon û programên taybet bi Rojavayê Kurdistanê hatin vegirin. Nixasim piştî şoreşa Sûriye her wiha bi dihan radyo li Rojavayê Kurdistanê û ji dervê Rojavayê Kurdistanê jî taybet bi rewşa Kurdên Sûriye hatin vekirin. Bêhtirî 100 salî li ser derxistina yekemîn rojnameya Kurdî bi navê Kurdistan re derbas dibin. Li gorî rojnamevanan hîn rojnamegeriya Kurdî bi tevahî û ya Rojavayê Kurdistanê bi taybetî nekariye bibe sedem yan alîkar di peydakirina gotareka Kurdî navxwe û derveyî Kurdistanê yekgirtî û tenê rojnamegeriyeke hezbî teng e. Ji dema ku peyeda de saladariya Rojavayê Kurdistanê ji rejêma Esed wergirtiye bi dihan bin pêkirin li dijî ragihandkar û medyakarên Kurd encam dane. Ew jî di dema ku bi dihan medyakarên rejêma Esed li navçeyên Rojavayê Kurdistanê bi serbestîkarê ragihandinê dikin. Ji destpêka ku rejîma Esed de desthilatdariya Rojavayê Kurdistanê ra destî PYD kiriye û PYD dest bi encamdana binpêkirinan li dijî tevahiya Çîn û tuyêjên Rojavayê Kurdistanê yên Kurd kir. Di serî de dest bi binpêkirinan li dijî ragihandkar û medyakarên Kurd kir. Ew jî di demê ku bi dihan medyakarên rejîma Esed li navçeyên Rojavayê Kurdistanê bi serbestî karê ragihandinê dikin. Arkê û Sendîkaya Rojnamavanên Kurdistan Sûriye û Yekîtiya Rojnamavanên Kurdistana Sûriye binpêkirinên PYD li dijî medyakarên Kurd de belgekirine. û li gorî belgekirînê hejmara binpêkirinan gehiştiye 23 binpêkirinan. Roja 19 heyva 11 2012 çekdarên PYD ragihandkar Hozan Abdulhelîm Ebûzêd li serê kaniyê teror kir. Roja 18 heyva 4 2014 çekdarên PYD Pêşawa Behlewî peyamnêrê Kenala Rûdaw û Rod İbrahîm peyamnêrê Kenala Orient desteserkirin û ew ji Rojavayê Kurdistanê derxistin ango nefî kirin. Roja 26 heyva 12 2015 çekdarên PYD Feridun Quço peyamnêrê Yekîtî Mîdya li Amûdê binçav kirin. Roja 22 heyva 12 2015 çekdarên PYD Amir Murad rêveberê beşê nivîsîn ango tehrîra îzgeha Hêvî FM li Qamişlo binçav kirin. Roja 4 heyva 1 2016 li bajarê Dirbêsiyê Cengîn Elîko peyamnêrê Yekîtî Mîdya rastî lêdan û eşkenceyê ji aliyê çekdarên PYD ve hat. Roja 16 heyva 2016 Esayişa PYD Mesûd İsa Hemdî peyamnêrê malpera Yekîtî Mîdya ji mala wî li gundê Xeznamezin ya bi ser tirbesipiyê ve girtin.
روژا 11 هیوا چاران 2016 لباجاری دیرکی رونی محمد بکچی پیامنری مالپرا یکیتی میدیا جعالی چکدارن پیده و هات بین چاف کرن و راستی اشکنجه هات. روژا 27 هیوا چاران 2016 چکدارن رون خوماندیم بسر پیده و ریوبری کارگری یه رادیوی آرتا اف ام محمد صفقان بودما 1 ساعتی رواندن و گفاق چوتاندنا آواهی رادیو آرتا لی خوارن. آزاد جمکاری پیامنری رودا و لدورا گرکی لگه و دیرکی بریا 2 سالان جعالی چکدارن پیده و هاته گرتن. روژا 21 هیوا 5 2016 چکدارن رونو خوماندیم بسر پیده و پیامنری رادیو ولات اف ام و حسین محمود السینو برپرسیاری کووارا ولات لباجاری دربیسیه بین چاف کرن. جه روژا 11 حتی 15 هیوا 8 2018 اسایشا پیده هر یک جه قادر عگید سرنویسر روزنامه بویر دلوان چتو پیامنری کانال کردستان 24 هوزان خوشو و نگری کانال اسمانیا کردستان 24 روان عگید و نگری مالپرا آدار پریس و رادیویا 1 اف ام وجودی چیا و نگری رادیویا ولات اف ام دما رومال مراسم بخاک سپارتنا شهید کی لشکری روج لباجار قام مشلو رومال دکرن گرتن روژا 15 هیوا 8 2016 اسایشا پیده پیروز بریک سرنویسر کووارا شار خست نه زندانه تکانه ده و علاوین کوواری دست سر کرن او جیدما کلباجار دیرک رومالا خونی شاندانه که لدیجی پیدید کر. روژا 15 هیوا 8 2016 اسایشا پیده پیامنری اکیتی میدیا آلان سلیم احمد لباجار قامشلو بنچاف کرن. روژا 16 هیوا 8 2016 اسایشا پیده برزان شیخ موس روزنامه‌وان دمال پرا اکیتی میدیا گرتن. روژا 18 هیوا نهان 2016 چکدارن پیده پیامنری کانالا آرک اسماعیل علی لباجار دیرکی گرتن و آمیرین تایبت بکار پیامنری دست سر کرن. روژا 22 هیوانهان 2016 چکدارن پیده ریگری لرنگین شر و پیامنیرا روداو کرن و نهشتن او درباسی روشاوای کردستانی ببه. روژا 22 هیوا 11 2016 پیامنری رادیویا ولات اف ام سردارداری راستی اشکنجه لسر دست چکدارن رونخو مادیم سر پیده و هات و روژا پاشتر لنزیک گنده الخمائل کو 20 کیلومتریان جباجاری حسه که دوره هات دیتن. روژا 13 هیوا 5 2017 چکدارن پیده برزان حسین پیامنری آرکه لباجاری گرکه لگه بنچاف کرن. روژا 22 هیوا 2018 چکدارن پیده احمد صوفی پیامنری آرک تیوی لدرکه گرتن. جبوی گوتو بیجه که بهتر لسر روشا روزنامه‌گریه لروجاوای کردستان کویرو 121 سال به سردرچونه یکم روزنامه کردی بنوی کردستان ده قاهره درچون هر دسته و مبندریا مامستا عمر کوچری نقیب سندیکا روزنامه‌وان کردستان سوریا کریا مامستا عمر دنباش خازم دسپیک دات رونهیه بخسر دیروکا روزنامه‌گریه کردی قوناغین کوتیرا در باسبونه جد سپیکا کوهاتیا باکرن حتی وکا نها بس بکرتی. بله وكا يعني من جهدا رابورت الواب غاسي حرسي جي رابورت وان جابون يعني بسر روشة روزنامه‌گریا كردي بشباب قشتي يعني. بله. يعني وك يعني ناخذن دسا مبقر يعني انه بكرتي ما مستا عمر وكا روناهي حسنا كسر اشتا هري جرينك اسكارم بيجم في بابته دا كاك دلال انه يعني امير متحدث بقادم متحدث قادر خان يعني وقتي اف رجماء كردستان تشيكري القاهره يعني قوتنا خويا يا عبول جماري كده قلت از خازم از ملتي كرد از يعني بناسم لسر حضارتا يا دنياي اد خازم از بشكتنا كي تخم لسر مجي كردي واري راقدن اعلاننا ابانهم افضلوا بشخوات قلت مصلحامنا شيوات شخصيتنا از ذكاري هتكم نا از خازم از شهرتي خازم نا از خازم از وكا يعني نابكش خورت شيكم بقدر ما اتخازم از نخوشی ملتی خواه از بدم پیش وزانی. باشا ما مستا عمر خازم بهتر جنازيك و بحثا روشا روزنامه‌گریه لروجاوای کردستان بکن ددما نهادا روجاوای کردستان دروشک هستیار در باز دبه. روزنامه‌گریه کردی کاریه و روشا هستیار وکا خویا وکا راستیاوی بگهنه علی نابدولتیان گو برنگه که دی کاری خدمت که بهز جبوی و روشا هستیار که دا کو بکار به بهتر ما فی کردان ورنه بدست خستن و یانجی
دست گرێداییە. بله يعني أذكرم اشترى بيجم قطناتا تالي أزور قرم دزقريدا يعني أول جماعية كردي تا أستكي برفرح ومظن يقولوا الرجال كرساني نين يعني حتى في براتا يعني من شامي بون يعني حتى زحمتيها بو حتى يعني طلابين جامعة بحرن تكبن كليجا راجهاندني الشامي حتى بتالي وكان صار تالي يعني شخوا إشكنجي ونخشي وظلم وزوردارية رجيمة يعني بعث وأسد باب وكر يعني لسر يعني رجمابان سوري بشواجي قشتي براستي پیدا دبو كابزنار لبلي لسر روشة رجماجريا كردي هري زحمت تيجرام يعني صلاة هزار مصدر نوتو شهرا ما وقت كبار أجراه زرخص يعني وهنا كبار جدا كتن حمي قد أخبون يعني امتهاتن يعني استدعاكرن الجم جهات امني يعني هروج وقال لك هبالي ما كانت حبس هذا ازقاجي شهر هيبو وحط كانت حبس هذا برفي مجبر مسلا ما تبعتها كارير قاعدين نذكر بشواكي طبعا نفرمي ونرسمي يعني طبعا حتى يعني هرتش قد اخذوا فيعني امنكار بيجن يعني تشكسي كارير قاعدين كريد وي واحد حديده حتى بتاليه يعني كم بردي ما هبون كتبون بريجا اعلام ده حتى بكاربن شواكي بروفيشنال شواكي اكاديمي نمرجكو رجيما اسد بگومان دجمن بتوعاكي رناده كردان دا کو بگن استك بلنجه راگ هاندني انگو روزنامه‌گریان پیش بکوي الين كردي ده دما کو هاتنا دا مزردن حتى وك ايرو چگرنگي دانه بواره روزنامه‌گریه يعني آلي كردي زنار جان آلي كردي جي يعني تو أو يعني دزجهين مي رجماجرية لجوابي كرساني تنبون يعني بسر بخابون حتى أمرجنا والله يعني تا يعني جهتك مظن حتى بكاربن تشتكي بيجي بين دواري اللي قاعدين ده يعني حمي راك عندنا ما يرو ما يعني حتى نهاج براستي شواء قشتي راك عندك حزباتية يعني هر يعني حزبين ما هبون هر حزبكي يعني او جيدا خاطر في هر حزبكي بالتالي طبعا باش ده هزار يازا بشكي او لابي رجيمي ستبون قال لك او دركتن جريده دركتن مجله دركتن هناك او راديوات اف ام دركتن بس حميجي يعني الجريده يبون بتمويل منظمات دوليه هاتن درحقه هذا يعني قال لك وان راديو هاي مواسكين قال لك دزگهین راگهاندن سکنین بر تمویل سالك الدواء بردوام تكر سكين يعني او جيب ارماج جواهبون حتى حدكي او ارماج اخوه تكتانيم او دعم اخوه سوا سكين عندنا بيوي يعني ما دام او دزگهین مظن او مؤسسات اعلاميه يعني هذه بلنتنا او دعمه ماليه عجيب تنا لسر لاسا يعني راگهاندن رابع كرسانه هر اي بمين الاواز هر بمين ضعيف هر جريدكي هر باشا ما مستع عمر راگهاندنا كردي خدمتها حزب خبكي ما مستع عمر راگهاندنا كردي آزاد سنوردارا يعني يعني آزاد يعني بيجومان أمريكان بيجن إلا راگهاندنا كردي يرو الرابع كردستاني سنوردارا يعني سنوردارا قبالي حتى انها سلطان درا ذاتيا انها سلطه امر واقعيا انها يعني بكارتي الرابع كردستاني يعني فاجبيوي انه امبيجن ازاده معناته دبي امبيجن يعني روجماباني راباي كردستاني قلك البيش كتنا باشا لا روجاباي كردستاني رببريا خسر او سنوردار كريا الين كرديين دن تبع اليان خدان راگهاندكارن مدياكارن زمان حالن او حتى شراديك ازاد يعني اوج سنوردار يعني زنار جان ما مثلا ها از روجماباني بارتيا خمه مثلا يعني از سنوردار بم از بيكم انا سنوردار بم از نكارم ازاد بم طالما از كارتكم دزقها كذا مؤسسه حزبي اب مؤسسه حزبي الزمره قاعده دانيا انه جنابي ازلي قلت جنابي ازلي قلت جنابي بطربه جارنا ممكن نابك دوسي شهر هبن ابنابها والله السرما بيجي ما تشتغل يعني افكاري يعني راگهاندنا رابع كردستاني يا يعني ليزيكي او بن باندورا يعني بارتي خدا بن باندورا با مؤسسات هي حزبي دا بيغمان وسنوردار به مستحيل تبكار به ازادبوني دان السر رول السر بمصلحه ويا روجمابان قريبه مؤسسه قريبه تزقها
باشە مامۆستا ئەو ڕاگەهاندنە سنووردار یا ڕۆژاوای کوردستانی ژاریە هەموو ئالیابە چ زیان بە دۆزە کوردی گەهاندیە؟ تازم پرس ئەو ڕاگەهاندنە سنووردار یا تەبایە ئالیان ڕۆژاوای کوردستانی لە هەندوور و لەش دەربە چ زیان بە دۆزە کوردی گەهاندیە؟ يعني ام حتى بكاربن ام دوزا كردي بيش بيخن حتى ام كارن قوتنا كردي بيش بيخن ام حوجن دزجهن مازنن مؤسسات اعلاميه مازنن مؤسسات سرق خون ام حمي ابي كارد كن مؤسساتي خوي حسبيدا ام بكاربن يعني خدمتها ومؤسسه هرشي بكن طبعا يعني تشكرنا دزجهكي وصل مازن وسرق خوا راستي امكانيات المازن جرت في نزار جانب فجبي اوي از وصا النابي من روجن باش روجن بيني زيكدا امي بكاربن قابزن من هري بلند امي باجون دواري راكهدنا كرديا طبعا هما هرب قوتنا من وهر اشتغلنا من السر راكهدنا رابع كردستانيا امي بكاربن البيش بيخن راستي جبر انه قالك يعني دعم دفي دعمه ماليه عجيبه دفي زانيه كاري علامك شخاصي يعني دفي دزجهن يسر بخبي خاصه دفي تدعمك مالي بدي وتلبرا مسلا فرات نبرسي ام وضع كردي حاليا براستي قالكي دبي مسلا هذا كارناكي وجبي اوهي ام دبينن ام نقاربن بوتنا باشا ما مستا آليان كردي قرار يعني ناب دولتي بله آليان كردي يعني روشافاي كردستاني تبروجين فيران جواكا كوتا بحث كر لجمع هنا داريشتنا بيشكش كرنا يانجي هاتيش بير كرن بخدي يعني أصل بيجم او اراده يعني سرب ساكنين انه تشتكي وصاني بروجراما جاهز كرنا والبيشيا او الهيفيا يعني دازقنا لنا هيفيا منظمات لنا دولتينا حتى يعني دعموا بكن يعني زحمتها مثلا فيست بيجي صار يعني راديو ريباس نيوز ازول اشتغلي قلت انه يعني حتى لوبي كردي ابتيرن قوي كردي لاوروبا وانجي يعني دبي امثلها خمينات انزلنا تبقى سياسي مقصره بمثل هذا انزلنا يعني ام كسي كاري راقدين كن ام مقصر ام دريان اخر يعني حسب اسفهم يمكن انه الجالجيا يعني وقتي دهور خو بدنا هابط قارن تشتكي باش درخن بس مثلا انه الموضوع انها نقري ده انه لا من شارم مال فراتشي يعني او ميديا سوشيال ميديا او فضائيات تلفزيوني مظن اللي بشار ساعات دبي بين ورقة كرين اب حمجي يعني براسي ام حوجنا حتى اب مثلها فيك بين ام حوجي يعني راس مال كردي يعني برا برجيني وبيس نور حتى ام كاربن راقادنا كردي ام كاربن البيش بخن باش روجين بيتا باشا ابقى جرد في حتى كوري بيش خستن مع مستعمر وكتداخل كرن باشا كانجي او ڕۆژنامەگەری و ڕاگەهاندن وێ ئازاد بێ وێ بێسنوور بێ وێ چ دەمەکی دەبێ ئەنگۆ چ قوناغەکێتە ئەم حەمی ئەم ڕۆژنامەوانێن کلی مؤسساتی نزیکی حزبایەتیا کوردی تەبگەرە سیاسی کوردی ئەم حەمی بشێوەیەکی گشتیان بەسەر هەب ئەمێ نکاربن گاوێکی تەنێ باژۆن دەرحەقا وەک نهاتک هەرەم دکێت خوازێ بگێ vê ئاستێ ام بكاربن دحقا يعني روجماغاريا كردي ازاد روجماغاريا كردي ازاد مثلا از هر تشتي بيجم بيز بترسم اب انها براستي اب ذهني اب عقليا انها يا ليد برسي وازليت برسم ام خوازن بجين وي قناغي روجن هذا احمد بينم يعني فجويكي او روجماغاريا ازاد يا محسدكن يعني حبكي وخونكي ننزيكا بيكبي کەلەک سپاس ژبە مامۆستا عەمار کۆچەری نەقیبێ سەندیکا ڕۆژنامەوانên کوردستانە سووریە و دراستکای بە لەگەڵ من بوو گەلەک سپاس مامۆستا ناتەوێن یەکگەرتێ هەژمارێک ئامار دەربارەی لەبوو تەبگەرە چوون و هاتنا پەنابەرێن سووریە ژ بۆی سووریە بەڵاو کرد زانیاریان بەتر دەبێ راپۆرتێدا کۆمسیۆنا بلند یا کاروبارên penaberan amarên liv û tevgera çûn û hatina penaberên Sûrî ji bo Herêma Kurdistanê deheya masalekî de eşkere kir. Komîsyonê daxuya kirin ku ji yekê meha adara sala 2018 ta 28 meha Sibata vê salê 25,644 penaber ji bo carayekê derbasî Herêma Kurdistanê û Iraqê bûn. Her wiha daxwazên penaberiyê
یê nû 14766 bûn. 7883 kes duê demê de vegeriyane Sûriyê û 5666 kes dubare hatine tomarkirin li cem Komisyona Bilind ya Karûbarên Penaberan piştî ku bi demkî vegeriyabûne Sûriyê. Komisyona Bilind ya Karûbarên Penaberan her wiha amarên çûn û hatina penaberan ji bo Sûriye ji her parêzgeheka Kurdistanê daxuya kirin ku hejmara wan 7208 penaber bûn û bi vî rengî daxuya kirin. Ji hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê 3606 û sê penaber, 2304 serdana parêzgeha Hesekê kirin. Heleb 968, 143 ji bo Şamê û 11 ji bo Hindeverên Din. Ji parêzgeha Duhokê 2187 penaber, 1664 serdana parêzgeha Hesekê kirin. Parêzgeha Helebê 218, Şama paytext 208 û 96 serdana deverên Din kirin. Ji parêzgeha Suleymaniyê 1326 penaber bi serdan vegeriyane Sûriye. 635 serdana parêzgeha Helebê kirin. Parêzgeha Hesekê 544, parêzgeha Reqayê 67, Şama paytext 45, 140 ji bo Hindeverên Din. Komisyona Bilind ya Karûbarên Penaberan her wiha sedemên vegera wan penaberan ji Herêma Kurdistanê ji bo Sûriye di heyama sala borî de daxuya kirin û bi vî rengî diyar kir. 3020 kes ji ber kêmbûna kar, 571 penaber ji ber çareseriya pizîşkî, 232 penaber vegeriyane ji ber vegera aramiyê li deverên wan li Sûriye, 114 ji ber xwendinê, 44 ji ber çespandina milkên xwe, 126 ji ber hin sedemên din. Li gorî amarên netewên yekgirt yên ku di 31 meha adara vê salê û hejmara penaberên Sûriyên li Herêma Kurdistanê û Iraqê gihişt 254,672 penaberan. 98 ji sedê ji wan penaberan li Herêma Kurdistanê dimînin. Di heyama yek heftiyê du teqîn li bajarê Minbicê ku li jêr kontrola çekdarên Sûriya Demokratîk yên ku çekdarên PD bişê serekenejê rû didin. Di heyama yek heftiyê de du teqîn li bajarê Minbic ku li jêr kontrola çekdarên Sûriyaya Demokratîk yên ku çekdarên PYD beşê serekene jê rû didin. Îro piştî nîvro teqînek bi rêya motorsikleka mayînkirî li bajarê Minbicê rû da û ziyan tenê madî bûn. Li gorê jêderna xwecihî ku teqîn lê taxa Xezawna ya başûrê bajarê Minbic bi rêya motorsiklekî li nêzîkî embara bi navê Kiraş rû da. Di encam de ziyan ne madî mezin ketin û tu ziyanên canî rû nedane. Lê bajarê Minbic ku dibin kontrola çekdarên Sûriyaya Demokratîk de ye ku çekdarên PYD beşê serekene jê teqînek rû da. Şeva 21 vê mehê jî di mijmêr 8 û 10 xulek kesekî nenas bombeyek avête nava embareka xwarinê li nêzîkî felkeya Essefîne ya nava bajarê Minbicê û di encam de ziyaneka madî gihişt wî cihî û ziyan tenê madî bûn. Lê bajarê Minbicê navbera Dem û Demekî de teqîn rû didin ku beriya Demekî hejmarek leşkerên Emerîkî jî di encama teqînekî de lê nava Minbicê jiyana xwe ji dest dan. Bajarê Minbic lê nêzîkî hêla navbera çekdarên Sûriyaya Demokratîk û çekdarên Mertela Firatê ji aliyekî ve û çekdarên rejîmê ji aliyekî din ve û li aliyekî din Tirkiye û Amerîka ragihandibûn ku wan li ser pêşeroja devera Minbicê li hevkirine û nexşeyek danîne ku li gorî wê li hevkirinê divê hemû çekdarên PYD ji wê navçeyê werin derxistin. Rojnameya Washington Post ya Amerîkî belav kiriye ku di nava kampa El Hol de grûpeka jin ya serbarê xistina Daişê ve gefa kuştinê lê sivîlên kampê dixwe û hewal dide ku biryar û hizr û ramanên rêxistina Daişê li ser sivîlan farz bike. Tevî ragihandina fermî bi ji navbirina rêxistina Daişê ya terorîst ya ku hemû bin pêkirinên hovane û dûr ji mirovayî ji kuştin, serjêkirin û desteserkirinê di der heqê welatiyan da li Sûrî û Iraqê encam dan û bi hezaran xelk kirin qurbanî û malê xelkê bi ser wan da wêran kirin, lê hijî şaneyên veşartî û metirsiya wê rêxistinê li ser erdê heye ji ber ku hizr û ramana wê di nava mêjiyê kesên bi ser ve hatiye çandin û bi asanî nayê ji navbirin ew jî li gorî ku aliyên navdewletî dibêjin.
روزنامه‌یا واشنطن پۆست یا ئەمریکی بەڵاف کردیە ku grûpeke jinan ya ser birêxistina Daişê ve li kampa Holê metirsiyê di nava sivîlên kampê de belav dike û hewla sepandina fikir û ramana ku Daişê li ser sivîlên li jêr kontrola xwe da feriz dikir dide. Rojnamayê eşkere kir ku ew grupa ku ji jinan pêk tê gefa kuştinê diriya kêran ra li sivîlên kampê dixwe. Her wiha sivîlên kampê dide berkeviran. Serbarî ku konên sivîlan dişewitînin ji ber ku di nêrîna wan de ew sivîl ne Muslimanin û divê pabendî bi biryarên rêxistina Daişê bikin. Rojnamaya navbûrî balkişande ser wê yekê û got ku bi hezaran grûpên bi ser rêxistina Daişê ve li kampa Holê hene ji ber ku piştî rêzgarkirina Baxûz ji Daişê jin û zarokên Baxûz ji bo kampa Holê hatin veguhestin û li wê derê bicih bûn. Ji aliyê xwe ve berpirsekî ji nava kampa Holê dazanîn ku ew kamp bûye Baxûz e ji ber ku sivîl û bi taybetî jin ji ber gefên alîgirên rêxistina Daişê yên di nava kampê de neçar dibin ku biryarên Daişê cibcî bikin ta ku jiyana xwe biparêzin. Li gor ku berpirs û çavdêrên siyasî dibînin ku ji navbirina leşkerî ya rêxistina Daişê nayê wê wateyê ku êdî Daeş bi temamî ji nava xaqa Sûriyê hatiye ji navbirin. Metirsiya vegera wê rêxistinê heye ji ber ku bi hezaran alîgir û şaneyên veşartî yên ser bi Daişê ve li deverên Sûriyê hene. Her wiha bi hezaran ji wan terûristan di proseyên lêbûrinê de ji aliyê PYD ve serbest hatin berdan. تیما هەماهەنگی و هاوارچوونی راپۆرتێک بەڵاوکرێ تێدا بالگەکریە و ji پازدەهێ vê mehêve çwarda qorbanî li Bakurê Sûriyê ketine. Rejîma Esed dê binpêkirinên xwe de berdewam e. Herî dawî jî çardeh qurbanî li Bakurê Sûriyê dê çarçoveya mihabûrî de ketin. Roja duşemê tîma hemahengiyê û hawarçûnê raportek belav kir. Têde amarên qurbaniyên lê parêzgehên Idlib û gundewarê Heleb û Hemayê bilge kir. Ku di encama helmetên operasyonên berdewam ji pazdehê vê mehê de çardeh qurbanî ketin. Her wiha di sibata borî de 268 sivîl di nav wan de 96 zarok hebûn jiyana xwe ji dest dan. Heman tîmê di raporta xwe de hejmara derbederan tomar kiriye ku ji destpêka derbasbûna wan helmetan dê heftiya xwe ya 11 de hejmara penaberan gihişt 31713 malbatî ku li ser bêhtir ji 35 navçeyên cuda cuda derbeder bûne. Di raportê de hatiye ku rejîma Esed 83 bajar û bajarok li Idlib û Hema û Heleb û Lasqiyê ermanc kiriye. Li gor kojêderên xwecehî belavkirine ku îro rejîma Esed gundê El Hakûra bi moşekan her wiha gundê Xirbetin Naqis û li Mansûra Tilwasit lê gundewarê Hemayê ermanc kirin. Ji aliyê xwe ve desteya Tehrîrê Şam di şemiya borî de ragihand bû ku hejmarek çekdarên rejîma Esed lê devera Er-Raşîdeyên jiyana xwe ji dest dan. Ew pirose hat wekû bersivekî ji êrîşên rejîma Esed lê parêzgeha Idlib û gundewarê Hema û Heleb lê rejîma Esed radigihîne ku ew deverên terûran êrîş dikin. Tevî imzekirina rêkeftina Sûçî dibin sêwana her sê welatên gerentîdar an ku Rûsya û Tirkiye û Îran derbarê rawestandina şer lê deverên Bakurê Sûriyê lê ew rêkeftin berdewam têbin pêkirin û tu pabendî li ser erdê pê nayê kirin. وڵاتیەکی سووری لە تورکیا ڕاستی لێدانێ بە کێرەی هاتوو بە گرانی بریندار بوو ئەژانسا ئەنەدۆڵیا تورکی بەڵاوکریەک و لە تورکیا لە ویلایەتە قۆنیا وڵاتیەکی سووری تەمەن 28 ساڵی ڕاستی چەند کێران هاتوو بە گرانی بریندار بوو ژ بۆی نەخۆشخانەی هاتە بەگواستن لە گۆری پزیشکان ڕەوشاویە تەندروستی زەحمەتە. ئەژانسا ناوبووری دازانین کوتانەها کەسێک و لێدان ئەنجامدایانە هاتیە ئەشکەرەکردن و پۆلیسên Tirkiye de lêkolînên xwe de derbarê wê bûyerê de berdewamin. Berdevke polîsên leşkerî yên Rûsyê dibêje ku diriya neqşeyekê ve wan kariya hembarên çekan yên grûpên çekdar bibînin. Berdevke polîsên leşkerî yên Rûsya ragihand ku dewriyeka Rûsî bi pêşgirêdan bi neqşeyeka leşkerî karî cihê tankeka grûpên çekdar li gel hembara çekan eşkere bike û dazanîn ku tanka hatî eşkerekirin ji corê T-62 û
و ji bo bikar anînet û kêşeyên wê nînin herwiha berdevkê polîsên leşkerî dezanîn ku ew tan ku tevaya çekên ku hatine eşkerekirin wê ji bo navçeyên dibin destê rejêma Esed de werne veguhestin. وڵاتێکی ئەوروپی هەژمارێک وڵاتیان خۆیان و di nava rêzên Daişê de bûn li Sûriyê wergirtin. Ebîlard Tahirî wezîrê da Kosovo dê kongreyekî rojnamevanî de ragihand ku îrodanê sibehê proseya veguhastina 110 welatiyên Kosovoyên ku di nava rêzên Daişê de bûn li Sûriyê bi alîkariya welatê Amerîka bi serkeftî hate encamdan. Weke wezîrê da Kosovo eşkere kirî ku dê proseya veguhastinê de ya kopraniya wan jin û zarok bûn ku di nav wan de 4 çekdar jî hebûn ji Sûriyê bo Kosovo hatine veguhastin. Li başûrê Sûriyê artêşa Rûsya rêbendeka çekdarên firqeya çwaran ya bi ser rejêma Esed verakirin. Li gorî jêderên xwecihî eşkerekirina piştî gerekê li bajarê Sehmil Colaniyê bi ser derhayê ve hêzên Rûsya fermandana çekdarên rêbendeka firqeya çwaran ya ku Maher Esed birayê serokê rejêma Sûriyê serperiştiyê dike ku wê rêbendê rakin. Jêderan dana xuyakirin ku fermana hêzên Rûsya birakirina wê rêbendê hat piştî ku çekdarên wê rêbendê astengî durust dikirin. Nerxê leyreya Sûriyê beramberî dolarê Amerîkî berev daketinê ve diçe îro li bazarên Sûriyê nerxê $1 Amerîkî beramber leyreya Sûrî geşta 566 leyreyî ji bo firotinê û 564 leyre ji bo kirînê. Abûrînas daketina nerxê leyreya Sûriyê bi sizayên Amerîkî li ser Îranê û krîza sûtemeniyê ya li Sûriyê nihar û didê ve girê didin. Beriya krîza Sûriyê nerxê $1 Amerîkî derdora 5 leyreyên Sûrî bû heta niha bêhtirî 10 caran teketiye. Rêberê bilindê Îranê fermandeyekî nû ji bo pazdarên Îranê dest nîşan kir ew jî piştî ku Amerîka pazdarên Îranê xistine listeya rêxistinên teroristî de. Toraskay Newsyan wişan belav kir ku Elî Xameneî rêberê giştiyê Îranê biryar da ku Hesan Selamî bibe fermandarê giştiyê pazdarên Îranê li cihê Mihemed Caferî ku damezrênerê pazdarên Îranê ye. Weke Toraskay News de xuyakirin ku xistina pazdarên Îranê di listeya terorê de. Sedema sereke bû ji bo destnîşankirina fermandeyekî nû ji bo pazdarên Îranê. Tîmeka bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê pilên zêrîn de xuleka lîstika koşîkayê li ser asta Sûriyê wergirt em tîm ji hejmarek ciwanên Kurdên bajarê Qamişlo pêk tê. موس حسنم در بیل استکاکی کشنکایما یکمین استا روز آواز ساغدا ازوی پرورد دم و اجی عضو لجنه العليا للكشنكاي في سوريما اول استقل در متنی هيا و جانه کرد تبلیغونا و اول استق اوجي مدرسه كرتيه الشامي دفما بطولة تشيبون شامپیونیا چه بو او شامپیونا هنا یا سر آستا سوری ساخو یا اندیا یا گلوبا بون ایده ده بشدار بون 5 گلوب بون و تبلیما ام گلوبا یا نادیا گلوبا یا قامشلو ام تیده بشدار بون ناوی وینا الجمع كمين احمد جودو دركت جمع اونا كمين دوزنا خدا ناقص 52 دركت اید دوا جمع باز درکت فضیستان یا فضیبون کمین یا زیرستان و ایدی همه الجمع برونز ستاندن ایمای 6 برونز یک فضه یک زیر مدالیه مال جمع 8 مدالی ما انجام آنین دوی بطوله دا بارینە باران ناوچەی بە گشتی و لە ڕۆژاوای کوردستانê بە تایبەتی بەردەوامە و ئەوە دوو ڕۆژن دیسان بەهێز ئەو باران دەبارێ ئێستا لەژەبەر بارینە ڕێژەیە بلندە بارانێ گەلک لە هی ڕوودەدن و هەموو بەنداو تژێبوونە و هەروەها زیانەکە مادی گەشتیە ماڵ و ملک و
زەڤیان وڵاتیان کەمرای ئارکەیرۆ لە ناوە بەژارێ قامشتۆ گەڕایە و ئاو دیمانێ باران بارینەش بۆی تەماشەوانان بە گواستنە کامپاورە ببینن. هاتنێ دووبارە سەر نوچە. هەیەمە یەک هەفتەیەدا دوو تەقینان باژارێ من بجێ هەژاند و زیان بەتەنێ مادی بوون. گێر پێدەرسۆن شاندەیە ناودەوڵەتیە تایبەت ji بۆی سووریەوێ بەشداریە دە دانوستاندنێن ئاسیتانە دەبکێ. وەکە ئیرۆبەریا 121 ساڵان یەکەمین ڕۆژنامە دە دیرۆکە نوێە کورداندا لە ژێرناوێ کوردستان لە قاهیرە دەرکەت. ڕۆژنامەیە واشنگتۆن پۆستیە ئەمریکی بەڵاوکریە و دناوە کامپە ئەلهۆلدا گروپەکە ژنیا سەر بەڕێخستنە داعشێ بەخوا کۆم دەکێ و گەپاکوشتنێ لە خەڵکێ سڤیل دەکێ. هەر شاد بن.